Omwana waterwa eisasi yaba ari omu mikono ya nyina orikukora ha mobile money muri Kirgatete division ya HOIMA East mu rurembo rwa HOIMA aha ruguuto rwa HOIMA kuza Fort Portal. Nikigambwa ngo omusirikare wa Flying Squard yabaine batahibe aba bane birukanze omushuma wa motoka waba natamburira motoka ya Wish eye namba UBB 533X. Ori yazira katisha. Yarabaho nirukane mundo. Motoka sandiko zirabiwe. Yakure batwe bendu bato mwana ngo bamutefira ngo bamutefisa yaba bamutefira. Emotoka zibairo zakona ngo zikonanga ina batomire babo atinya kuruka amaso kurora abe mundu bayamazire kuzintunurizamu batukisa se motoka neiruka yanda bawo yagenda antina nyimfo kwa tomwana kufa kumuleta irwara. Omwana wa hutazbo wa hatariyo natunga obujanja bahar Destiny Medical Center kandi yamanywa nka attack biri cyakuheire. Twikalira hano barora nuzire motoka nekora kinehunga tumanyire nankeno tumanyire motoka ehulikire ati bene zunga heti njya kurwa kwizuruzera abasirikare n'abayirukanye bajyana bahikaho bati nubananga mberukiye motoka bari bigere berukabe motoka yakoraki motoka yabaleka kandi abantu ekinje kibarumire omusirikali gumya kutandika kutera amasasi nkaha mu bantu atateira motoka akira kurasira emipira ye motoka kukira kuraso mbana. Ashraf Chakwire orishe omwana na etombwitire nkora ya polisi okutera amasaso mu bantu. Tibande bere ni bakore kura nkekyo abokuba information ifunire inti driver ampulire bali ba Flying Squad driver bakumweta John mukala ya Brown ni wanya kutukiza eisasi tero mwana nka amutwe information ngifingire mbanta abera asili. Omugambirizi wa polisi abo cyanga cya Albertine ASP Julius Hakiza Aran yashabo kusasurwa habwe cyabaho bitunga umusirikare yakigenderera. Kigenderwa cyitu kutera abantu amasasi cyonke kibireho turukore imirimo kurango twaba yamba n'abashumane mu manya emotoka ziri kwibwa manya mu bunyoroyon mu kwezi kumwe bayibere imotoka 8 epikizo nyingi batandi baziba kandi epikizo baziba ni bamuni babatera no kubita gasha kwamburozo n'wagaba katoto.